lije na polno. To je to. Evo, zajtrk oziroma brunch je pripravljen, pol je pa čas za kombučo, ki je tam zadaj nekje. Kupila sem meto, ki sem jo že oprala, tako da je pripravljena. Ingver moram še olupiti pa narezati pa stisniti limeto, pol priliti v flaše. Dajmo se naprej okrepčati. Everybody has their job, 9 to 5 and getting drained. Settle for second best, scared to risk what the future might bring. What the future might bring. I hold my breath, waiting for someone to knock at my door, telling me there is more waiting for me. Whoa. If I love you harder than I've ever done before, oh, maybe I belong somewhere above the water. My lungs are tired from running for a long time. My feet got blisters, but maybe I belong if I love a little harder. If I love all the ways the world puts me to the test, if I embrace every fall, learn to grow and keep myself tall, would it hurt at all? I hold my breath, waiting for someone to knock at my door, telling me there is more waiting for me. Whoa. If I love you harder than I've ever done before, maybe I belong. Evo, pa smo spet na sprehodu, dan 2. Čakala sem poštarja, zato se nisem mogla prej spraviti, ampak kul, sem pa druge stvari naredila. Make-up že imam narejen, kot vidite. Nadej na sprehod ne grem z make-upom, ampak glede na to, da sem poštarja čakala, sem rekla, moram izkoristiti več. Ura je 3:30, livestream imam ob 5, tako da uro pa pol še imam. Kuhati nekaj ne rabim, ker sem si ven vzela nek golaž, bograč, ko sem ga naredila tako eno lončnico pa kruh imam, tako da to mi ni treba skrbeti, pol po streamu bom pa pomajno solato si naredila, ker jo moram porabiti, tako da. Zaenkrat gre vse po planu. Ja, sem še sonce rabim, čeprav ga ne bo zdaj. Jutri bo lilo, tako da mogoče naredim kako luknjo vmes, ko ne bo šel dež, ali pa da vse ne bo ono na hard lilo. Ampak, kakor sem gledala, bo to bolj zjutraj, tako da bomo videli, no. V vsakem primeru grem na sprehod, če ne bom pač z dežnikom šla. A little harder. If I love a little harder. Denarja sem Miki en praskalnik naročila in je končno prišel. Še sestaviti ga očitno moram. Iskreno mislila sem, da bo ful večji, ampak ok. Še rafen ceder sem zraven dobila.
Ok. Zdaj pravimo Miko, da ste stera. Ne, Mikale? Ste bila tudi tako dole, da je na tleh. Ni nujno, da je grna tak na steno. Odvisno. Da vidimo, kaj pravi Mika. Mikale? A dama na steno, da bo ti malo drugače, kot ponavadi, le? Ima tu na kavč. Mika, le? 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 Evo, jaz si grejem ta golaž, kruh imam tu, tukaj bo keks, zravno kavice. Si grem pa narediti frizuro, kite si bom po moje naredila. In ja, tudi kaj bom oblekla. 13 minut imam. Girl dinner. Haj, ura je že pol 5, cel dan sem montirala, video je dolg skoraj 50 minut, mislim, da je nekaj 48. In ker imam nov izziv, da grem vsak dan na sprehod, je tudi danes cajt za to, 3. dan zaporedoma. Lije na polno, ura je pol 5, da bo že počasi temno, tako da se moram hitro odpraviti. Evo, to je ta dežna jakna. Patagonija, ko sem jo dobila za darilo, prohlače imam te, da so bolj tak vodoodporne, recimo pa dežnih si bom še vseeno vzela, da ne bom celo mokra, pa pohodne čevlje. Vrezi zgorov, medtem se pa video tudi že izvaža, tako da bo pripravljen, ko prijem nazaj. Haj, Lidlo smo. Gledajte ta losos. Kilogram, omoga, vse je poceni dejansko. 16 evrov. Tehnica mi je crknala, nisem mogla krapov peči in sem se zadnjo dobila za 5 evrov v Lidlu. Si grem pa še v azijski supermarket po par stvari. Že dolgo nisem bila. To bo moj moto pa od Mike. Gremo zdaj drevo kupiti. Evo. Brat je rekel, da Miki kupi mačje drevo, tako da bomo najdli neki cute. Lepo. 85 evrov. Ne. Evo, v kitajski trgovini sem kupila rice cakese. 600 gramov je, malo je bilo drago, mislim, da je bilo čez 8 evrov, ampak imaš koliko paketov? 3 pakete, torej za 3-krat imam. Kupila sem si nov gočujan, ker mojega počasi zmanjkuje. Tole za omake uporabljaš, kakšne kimčije, zadnjič sem recimo zraven kumar dala, ko si jih rada naredim. Koruzni škrob si vzela, mi ga je zmanjkalo, tam je tako dolgo zdrži. Pol sem to videla, bomboni so mačje tačke, tako je bilo cute in smo mogla vzeti. V Lidlu sem vam že pokazala, sem kupila novo tehnico, ker ima je crknala. Baterije ima zraven. Čilija mi je zmanjkalo, pa čepule, tako da. A ja, pa še to. Zmanjkalo mi je proteinov in ful se ne počutim, da bi zdaj porabila 65 evrov za one proteine, ko jih imam ponavadi. In sem na ta paket mali kupim, in takih ne toliko jem, bolj ko si kak shake naredim, vsake toliko. Pol imam pa še te osnovne stvari za kuharski stream, riž, piščanca, pa kumaro, laurjev list, pa take. Sem pa dobila tudi darilo od enega mojega gledalca iz Twitcha, Dejan, če to gledaš, hvala. To še nisem odprla, ga bom pol na streamu, pa vam pol pokažem. Drugače, prosim, gledajte to. Offroad, tak jeep, poltornjak, ki ima to zajlo,
Ne znam slovensko govoriti. Jaz igram eno igrico, ko voziš te potornjake, džipe in se fulkrat moram s tem ven povleči, ker pač mi zdrzne, tako da ful dobro, ful cute. To sem tudi gledala, oh my god. Taka kanglica je z rožicami, metuljčki so, tako res pomladno pa lahko narediš tudi čevlji iz tega ali pa papagaje. Pač kar tri Lego sete sem dobila. In pa seveda zajček. Glih sem razmišljala, da bi si kupila nekaj za veliko noč. Vedno rada kakega zajčka sestavim. Imam, recimo tega imam. Ta je pa malo večji, lahko tudi narediš druge stvari, tjulenčka ali pa mislim, da je to žirafa. Ali pač, v glavnem, jaz sem ziher zajčka naredila. Mika, tu imamo pa še moje bombone, troli. Kisle, opala, moje najljubše te oreščke, cashew, indijske oreščke, pa tofife, kak prijazen Mika. Ostalo bomo pa pol pogledali. Evo moj dnevni vlog, sprehod je narejen. Zdaj pa se moram iti spraviti za live stream. Tam skuham ful stvari. Zdaj, ko sem pa s konc sprehodom, se je pa sonce pokazalo. Mika tako trdno spi, da me ni prišla pozdraviti. Sem mogla preveriti, če je še živa. Pač res sem se ustrašila, ker ona ne trdno spi. Kje je bilo to sonce prej? Sem moram reči, da Mika še kar spi. Evo, make-up dokončan, oziroma maskara sem si še pozabila dati. Lasi posvešeni, pol ure še imam cajta. Tako sem zaspana, da bi se raje ulegla. Bom si naredila kavo zdaj, ker je še nisem danes pila. Pa sem malo sedla na kavč še te zadnje pol ure. Evo, kavica je skuhana. To knjigo sem dobila že kar nekaj cajta nazaj za darilo od enega kolega in sem se zdaj lotila brati, kako se kregati z mačko. Če se lahko z mačko pregovarjaš, pa jo prepričaš v nekaj, lahko kogarkoli prepričaš. Gre se bolj za to, kako recimo, ko pride do kakega argumenta oziroma nesoglasi, kako to obrniti na boljš oziroma da ne postane, ne vem, prav kregarija, ampak da mogoče iz tega, kaj se oba naučita in oziroma kako usmerjati pogovor, da ni kregarije, no. Šele sem začela brati, tako da ne vem, čisto točno. Kaj bo tukaj v niškatli še en set Lego kock bil? Mika, ris, ja. Tam si ti? Tu je pa ris. Ja. Pa še volno maza se igrat. Pa miško zadi, kak cute. Ti živalski vrt bomo imeli, ali? Ja. Don't beat around the bush, and I don't wanna push, but you're making this hard. I know something's going on. There's dishes in the sink and trash in the front yard. Tell me, what can I do? Do I go for a walk? Should I stay with you? I'm tired of sitting on my hands, watching what I love wilt like a houseplant. Do you feel alone in our home? 'Cause I feel alone in our home. Seems like just the other day I'd see your face and know what to say.
Now I'm staring at the ground, stepping over eggshells spread all around. So tell me, what can I do? Do I tiptoe around to pick up a broom? Can we sweep up this mess, or did we make a minefield out of our dress? Do you feel alone in our home? 'Cause I feel alone in our home. I'm not talking if you're not talking, and you're not talking if I'm not talking. I'm not talking if you're not talking, and you're not talking, and I'm not. Do you feel alone in our home? 'Cause I feel alone in our home. Cheryl lives down in the south, working at the Waffle House. Has a second job at midnight when it's time to leave. Costs $7.50, never seems to pay the rent. Miki se tako meša, da se še meni zraven meša, ker že itak me da ti krapi živce spravljajo. Idem narediti en taste test, ful sem 2 nafilala, pol sem ugotovila, da mogoče malo preveč, ker sta ful težka. Definitivno ne moreš biti čist zraven teh. V redu so. Preveč sem nafilala. Na Instagramu me je ena punca vprašala, kako si naredimo one kodre, ko sem jih imela na eni sliki. Taki so, niso ful premočni, pa ne ful blagi. Se vidi, da so kodri, ampak ja, v glavnem. Uporabljam ta kodralnik. Zdaj, idealno bi imela kodralnik, ki bi bil take debeline, ko je tu na koncu, ker na tej strani dobiš res one take valovene kodre. Tako da, jaz si pol pač lase dam bolj na ta del, ker je manjši obseg. Tako da jaz bi rekla, najdi si takega, ne vem, koliko je to premer, 2 cm pa pol približno. V glavnem, kodralnik rabiš, pol pa jaz, da mi je malo lažje, da se znajdem, si razdelim lase na pol, spodnjo pa zgornjo polovico in najprej naredim spod kodra in zgor pač se ne ukvarjam. Zdaj imam 13 minut, da si to naredim. Tako da bomo mogli malo pohilati, v glavnem. In pol si dam lase na pol in si jih naprej dam. In pol začnem od zadaj jemati, zato ker pol, ko je koder narejen, ga vržem nazaj. Da je lepo zadaj, da se ne pomeša z ravnimi. Zdaj, kak velik pramen vzamem, približno toliko velik. Nekaj takega. In pol, zdaj tukaj zadaj ni to pomembno, koliko ga, v katero smer ga vrtim. Jaz probam, da malo menjavam, v katero smer ga navijem pramen las. Malo bolj dolgo hočem dati v ta del, kjer je bolj ozko, da bo malo bolj močen koder, kar je malo težko, tako da ja. Če imate kodralnik, ki je cel bolj tanek kot moj, nimate teh problemov. Okoli obraza si jaz navijam lase stran od obraza. Ko ga spustim, ne vem zdaj koliko cajta, ga držim pač, rečemo 20 sekund, ga malo držim v roki in bolj ga spustim. In tak kodrček pride. In to je kodrček. To bo še malo padlo. Pol naslednjega recimo preveč, tega ga bom dala na pol, sem to stran dala.
Tega bom zdaj zvila v drugo smer, zato da se ne pol kodri čist skuprimejo in so en velik koder v eno smer. Torej, približno vsak drug koder zavrtim v drugo smer. Tega presem nazaj, tega bom pa zdaj obratno. Tako, lele. Držim 20 sekund in spustim, gremo dalje. Tega bom spet stran od obraza navila. Torej še enkrat, da se ne sprimejo vsi kodri skupaj in so vsi v isto smer. Ok, kar je tukaj ob obrazu, vedno stran od obraza, da te lepo ukviri obraz in da ti ga ne zapre. Vsaj tako imam jaz rada. Zdaj, to je bolj tudi stvar okusa. Torej vsi prameni okoli obraza se navijajo stran. Imam tudi bolj take tanke pa bolj redke lase, tako da ne držim tako dolgo. Zdaj in stran. Call me when he breaks your heart in the summer. A veš ta pevc Damiano iz Maneskin, ima zdaj ful nekih pop komadov, enih malo sovražijo, ker pač Maneskin ni glih popa, ne. Ampak ta Next Summer, ta komad mi je glih je video spotom prišel in sem zdaj ga poslušam 10-ič. Ok, zdaj naslednja pomembna stvar, ko imam ta spodnji del narejen, si grem posprejati z sprejem za lase in pustim in pol grem naprej na drugi del. Ok, zdaj, ko imam vse kodre narejene, si še topo sprejam ta zgornji del in počakam, da se kodri ohladijo. In najbolj pomembna stvar, razčešem jih, ja, ker to ful bolj naravno pride, bolj razčešem, pol grem s prsti skozi in pol vidite razliko. Itak se bojo še malo nazaj dali v bolj tak koder, ampak meni je bolj všeč, da imam take valove, pa da zgleda bolj tak voluminous. Ok, to je to. Porabila sem 20 minut. Ne, manj kot 20 minut. To je to. Zdaj moram pa strigati. Zamujam. Evo, mi že pakiramo za domov jutri. Nek ti lasiki čez gledajo. Cute. Imamo razne mešane stvari, tu imamo obleke. Še make-up moramo pospraviti, nakit. To, čaj. Dodatke, moram si še dokupiti, ker mi jih zmanjkuje. Sem imela pa 2 najbolj produktivni uri v življenju. Pucala sem celo kopalnico, cote perem, posodo perem, celo kuhno sem pospravila, ko sem prej krape delala, spakirala sem, v avto nesla, pobrisala sem tla, verjetno še kaj, kar se ne spomnim, v glavnem stuširala sem se, z Miko igrala, WC spucala, njen WC in tako naprej. Po livestreamu, ki je trajal 5 ur, še nekaj, v glavnem, super dan, produktivn, jutri grem na Koroško. Zaprečujem, ker je verjetno glasno. Ampak, zdaj si bom pa naredila še masko. Josh mi je 10 teh retinol mask kupil, ker ve, da imam rada retinol in ja, evo. Tako da jutri samo vstanemo. Pa gremo, basically. Da bomo čim prej doma. Križ me boli. Še gre posla, ker si maske ne da dobim. Ok. Gremo zdaj gledati Sex and the City. Zdaj vem, da sem zvoličena, sem ne vete, kako vesela sem, da to zgleda tako, ker je bila katastrofa od makaronov, od krapov. Wait a minute. In so to olje in, glavnem, vse. Edino to bi še lahko spraznala, čeprav ima še mokro, tako da. Kavč me kliče. Pol pa še čez pol ure cote obesim. Tell me what you wanna do.
Merimo si pritisk s tem jugoslovanskim merilcem pritiska. Če imam broze, kako? Poprečna balkanska družinska dejavnost, aktivnost. Caj, kaki ljubi si, Šišpanka. Oj, kaki dinozaurček. Influencer life. Kurt piše. 6. dan, sprehod. Koliko je ura? 8. Tema je na polju smo, ampak treba korake nabrati. Prvo te pride, zadnji koliko plan hajde. Mika, všeč nova dreva, ha? Harry Potter je zadnji, Milka. O! Evo, te to treba res tleh zašati. Smučat, še zadnjič letos. Mi smo se prišli smučat v ponedeljek, lepo sončno vreme, še to moje zadnje snežne, dobre razmere. Pa ful je toka, pa če nima kaj za dela, znaš. No, vsi me glumeš, ajde ko mi bil. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You walk me Rebre, oh, reality. Baby, you are really hurting me. 'Cause every time you tell me I'm good and that I'm doing fine, but nothing ever changes. Zdaj si bo čas za kavo, da zalulatiti. Gostilna, je moj dom. Now I see, baby, you are hurting me. Stuck in repeat. Stop lying. Nekako je lepo. Zapela. Beautiful. I know you played your part, but baby, it's breaking my heart. Is it over? How could I know? If you don't need me, just let me know when I go. Truthfully, the game that you've been playing felt so real to me. I once believed that you could be my destiny. Baby, you are really hurting me. I'm on the mountain with my cousin Wilhelm. I'm on the mountain with my cousin Wilhelm, who is going to do a big trick. Yeah, Wilhelm, you're killing it. Upam, da ste uživali v tem videu, fajn je bilo iti malo domov, fajn se je bilo smučati, jaz bi se še, čeprav tudi uživam v tem toplem vremenu. Če ste prišli do konca, hvala vam, pa če ste prišli do konca, komentirajte ta emoji, ko se smuča ali pa snežinko, nekaj z snegom povezano, ker je pač na koncu bilo to smučanje in to, da vidim, kdo do konca gleda. Tako da hvala vam za ogled in uživajte, čau! Missing someone